Ja sam Goran Zec, direktor zemljoradničke zadruge Begečki povrtari iz Begeča, koja okuplja trenutno 18 sertifikovanih proizvođača, odnosno proizvođača šagarepe sa zaštićenim poreklom. Naravno da ima svoje specifičnosti, inače ne bismo uspeli da sertifikujemo kao proizvod sa imenom porekla, jer ovo nije naš autohtoni proizvod, to su hibridi, znači bilo koji hibrid samo da se uzgaja na geografskom odredištu Begeča sa jednim delom atara futoga i gložana i koji se naslanja na Dunav. Znači, to je aluvijalni nanos, peščani, koji najviše pogoduje uzgoju povrća, a pre svega šagarepi. Elaborat je urađen tokom 2016. i 2017. je registrovan u Zavodu za zaštitu geografskog porekla u Beogradu i prošle godine smo obnovili tu registraciju, tako da je zadruga nosilac prava intelektualne svojine Begečke šagarepe. Inače, zadruga broji u prošloj godini i preprošloj 18 proizvođača koji se bave uzgojem Begečke šagarepe. Pa ono što nas održava na tržištu, inače na tržištu Evrope imamo takođe kao i dosta povrtarskih kultura gde se javlja hiperprodukcija proizvodnje. Znači, ono što nas čini prepoznatljivim na tržištu i u čemu imamo prednost nad ostalim evropskim zemljama, a to je da je ta umereno blaga klima koja pogoduje razvoju šagarepe i ne samo to, nego recimo mnoge zemlje koje imaju veću proizvodnju od nas, kao što je Poljska recimo ili Holandija, imaju drugčiju klimu i ne dobija se u krajnjem slučaju takav kvalitet. Znači, procenat šećera i procenat beta-karotina koji se i radi u toj sertifikaciji je određen ne samo tipom zemljišta, nego i klimom i mikroklimom koja je na ovom našem području dosta pogoduje povrtarskim kulturama. Mi smo bili zainteresovani mnogo ranije, ali nismo mogli da uđemo s našim proizvodom, zato što nije imao zaštićeno geografsko poreklo. Inače, ja sam od početka sa originalom, čak sam učestvovao na osnivačkoj skupštini, ali, kažem, nisam mogao da budem član, nego sam bio samo kao počasni gost. Tako da čim smo zaštitili, odmah nakon toga kad smo zaštitili geografsko poreklo, mi smo podneli zahtev da postanemo punopravan član, tako da nam dosta pogoduje i ranije smo bili zajedno nastupali na sajmovima, na raznim prezentacijama zajedno sa Futoškim kupusom, tako da smo sad samo tu saradnju ozvaničili. Dobro. Znači, kad je to bilo? 2017. Zvanično smo postali punopravni član Original Srbije. Pa promenilo se naravno zato što smo postali kao proizvod, jedan od proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom i imenom porekla. Postali smo prepoznatljivi jer zajedno smo jači. Naravno, tu su i drugi proizvodi koji nisu konkurentni jedan drugome, a čak uz pomoć ministarstva i grada, inače smo treći proizvod u Novom Sadu koji ima zaštićeno poreklo, tako da uz njihovu pomoć mi ne samo da se edukujemo ovako zajedničkim edukacijama i nastupima, nego i propaganda i reklama je mnogo bolja kada tu imamo različite proizvode koje možete ovde vidjeti. Pa kod nas je mala sredina, tako da nije to donekle. Mi nemamo drugu fabriku osim njive. I nama je ovo u pravo vreme se pojavila šagarepa.
to je neki preko 20 godina da se uzgaja. Pre toga je bilo proizvoda koji su se, povrtarski proizvoda koji su se uzgajali, ali najbolje rezultate smo sad postigli sa šargapom i ne da smo poznati u Srbiji, nego smo širom Balkana i Evrope. Konkretno, mi 70, pa nekih godina i preko 70% se plasira na inostrano tržište, tako da je to kao potvrda kvaliteta naših proizvoda. To znači šargarepa znači opstanak sela? Opstanak sela, jer selo sada ima 15 hladnjača koje nisu ni male, jer smo krenuli tako da svaki zadrugar napravi kapacitet na osnovu svog objema proizvodnje. Prvobitna zamisao je bila da se u okviru zadruge napravi, međutim zbog jedan pak centar i velika hladnjača, zbog imovinsko-pravnih odnosa nismo, jer mi smo zadruga koja postoji od 1927. godine, znači tradicija vodi poreklo gotovo 100 godina, još malo. Tako da nismo rešili te imovinsko-pravne odnose i onda nema smisla ulagati u nešto što je ničije i svačije. Tako da smo krenuli, imamo 15 hladnjača i imamo uposlenost, znači u Begeču kogod hoće da radi, ima posao. I čak udaljena mesta koja su i do 50 km radnici dolaze i imaju organizovan čak prevoz za rad na našim magazinima, hladnjačama, pranju, prebiranju, pakovanju. Mi smo krenuli od primarne poljoprivredne proizvodnje, ali najbolje bi bilo da se što veći stepen finalizacije, znači evo ovde možete da vidite od kilograma, znači pakovanja, a krenuli smo gde se pakovalo po 20 kilograma u mrežaste vreće kao krompir, ali sada je u planu da se naravno to mi sami ne možemo, tu očekujemo neku pomoć i države, da se neka prerada ili nešto, da se taj što veći stepen finalizacije, tako da bi se kod izvoza da ne izvozimo samo sirovinu i u svežem stanju da se koristi.